clear tu le ngai thlatu zong te chibai le vekule September ni som pali sangni som ni le pali ania Peru President Luis Fujimori athia Peru President Luis Alberto Fujimori human rights abuse le corruption thila thiamlo chantira semtok to chu kum somria le parukmi ni in athia Fujimori khan kum sang kha zakwa somkwa tanga sangni inkar chungin Peru ro real na le koin ma se eruk na kai noya wangin a office lua atanga pai thla kin omani left wing guerrilla insurgency lagana taka che langna ne awangin human rights na sataka bo chia pu ania ma se ama thlop tu te thung chuan thunei na chang thei din huna ding khopa an chakla in rebel te chu anwai chimi jok ti ina fak ve thungani Peru ram tlan chia san hialin ma se man zuya Perua thon let le ania thiamlo chantir zui ni in lungina khongani tani afanu keijo Fujimori chuan President Hui le apa ni bok chu cancer na hun rei tak ator nuwa akalta ti na soya Fujimori doctor chuan le cancer awanga thi ti na soya ni Fujimori kha kumsang kha zakwa somkwa tir chowa eruk na nasatak thunei na mangsual le masa kharlian tham tak pani thlenga in nam noi le mo phur tu anga pu ania nikum December tha khan lima a Barbadillo prison atangin kumsom ni le panga lungin tang turati ani anga kumsom panga tan to nuwa chua zalenin omani hunrei takkan sarave nuwa kanpa Alberto Fujimori chuan pathian tok turin min kalsanta tin afa te keiko hero sachile kenji te chuan thu chua introm an siama an soi Fujimori Dr. Jose Carlos Gutierrez chuan President Hui chu kumin kumtir lam khan leikan saravei ti hriat chu ani thule nanna sang sang in atlak buak bok ti na soi boka immunological treatment alana salaya ma se side effect alo neya ti na soi boka chung side effect te awang chuan ni ni kalta khan Fujimori chuan thok lama har satna neya oxygen kan pechungin zual lam apan ta zel zo kan itim Dr. Gutierrez chuan soi bok Fujimori thop tu te chuan Maoist rebel group Sendero Luminoso tilaka Peru chanhim tu economy siam thatu ti in an fak hle thunga chuti rol chuan mitam tak tan chuan Fujimori kha authoritarian figure le shwai tu nun rong ani ve thung Japanese immigrants fapani in kumsang kha jakwa somkwa khan president tan Perua rebel insurgency wanglaya thlantlina a sarkar chuan rebel group te chu nuai chimitin ma se amana to hle thunga rebel group te nuai chimi na lama nunna chan mi singruk le sang kwa vel lai anoma ngayani afanu keiko chu Perua political party lianber leader ani mek bokani US le UK te chuan ni reilo te nuwa Ukraine in Russia laka long range missile apek te amhan remti na an pedona ngai ania long range missile Russian kana na man phalna chu hun rei tak chung Ukrainian adil le angen to ania ma se engwangin nge khothang ram te chuan rem tina pek an se le chung missile te chuan in do na danglam na asiam na sa theido nemni enge storm sado chu anglo French cruise missile ni in kilometer san hi somnga ka pha ni in French te chuan Scap ti in an soi aircraft atanga ka chuachi ni in ri sound luka chaka thok thei ni in missile thaturu takani storm sado chu bunker le ammunition stores angte Russia in Ukraine in donalama amhan tangkai te beinana du thu sam tia soi ania storm sado missile pakhat chu US dollar million khat man hu ni in man ani main drone mantlom zok te tir phothin ni in Melma air defense confused taka siam ani nuwa storm sado chu man ani chau thin ani Britain le France te chuan hemisal hom takhi Ukraine ne na an petwa ma se thudel kil om thungin chu Kiev chuan aram chunga beina atona chau aman remti sakani Kiev chuan storm sado hi amang tangkai hle renga Sevastopol Russia chuan tolol
Black Sea Naval Headquarter be nan te mangin Crimea Russian Navy te chu der thong takin ada thei pha rengani Storm Shadow chu Ukraine chu an aram chung Russia in aup sak me ka omzenei takin amang tangkai hle ti in Justin Crum military analyst British Army officer Luile Civilian Consultancy CEO ni bok chu na soya hewang takhian kifin Russia ram chung mun poimo be ani theina na ngen na asiam chu aom hlia abik takin Ukrainian frontline te be nan bera man Russian glide bomb ka chuana airfield te be nan amamo ani tina soibokani engwangin nge Ukrainian amamo le Ukraine khopuile frontline te chu Russian missile le indo thlona manga abe chamchi ania Russian missile le glide bomb te chuan Ukraine military position te ti chiain Russia ram chung atanga Russian aircraft tena anka chu missile te chu atur hle thina nia Kiev chuan aram chung be na mun Russia ram chung mun tele sipai mun te be remti na pek ani ve tat lo wangin akut na sataka phuar sakang ani tina soya Ukrainian heng khotlang ram pek ral thuam thatak takte aram chung chawa man remti sakani awang hian Indona Russia chu din mun thazo ka din tirin Ukrainian civilian te chu Russian military airbase te aipua ven himna nei chazok ti ani phani Ukraine hian ama puala asiam long range drone program chu ania chung te mang chuan Russian te chu abara khai fo renga ma se drone te chuan payload tlem te chau an ken tel thei awang le Russian alo mulok thei zela wangin a effective tok thei lo thung Kiev chuan Russian airstrike norle tur chuan long range missile Storm Shadow te ang tele American siam attack MS te Storm Shadow aipua kap hla thei kilometer zathum lai kap thei te chu aman remti na pek angai atiani engwangin nge khotlang ramte an film khur le abul ber chu Indona chuan hletna sajok achuan hlawang ani ber Washington chuan Ukraine Russia ram chung mun poimo te Western Supplied Missile manga abe vak chuan Russia chuan na sajoka chan le na kalpui an hlau thong ani White House in hlau thon anei chu Kremlina hardliners te chuan chan let na an siam na lama Ukraine pan na konga transit point poimo Poland tiang chu Russia in an be hlau na ani Russian Poland ram be ta se chuan NATO article pangana ti nunin aumdona NATO tangrual te chu Russia nen anin do zui mai don ani February ni som ni le pali sang ni som ni le pania Russian Ukraine aruna tangkhan White House chuan film khur takin Kiev chu amamo engkim pek tum tho si in ma se Moscow nena direct conflict aom pumpel tumin ma ala chara Moscow nena in beina athlen chuan nuclear ral thuam man na athlen alau thong ani Storm Shadow in danglam na athlen theidan tur chu hun rei tak chuang Kiev chuan long range missile te man a deal to a tuna man phal na pe po ni se atlai lutuk to mai theitia soini im achan ber po Moscow chuan long range missile man theina laka ahim theinan in puwa chana nasatakin alo kalpui to wangani Russia chuan a bomber missile le infrastructure poimo te chu Ukraine ramrin hai atangin aram chung mun ril zo ka ason to Storm Shadow in aka phak lowa ada hlom to tia soyani Russian air defense te po Storm Shadow ka chu athu theilaka in ven na kalpui tura thuam ani to bok tia soyani boka ma se Ukraine in Storm Shadow man remti na nei chuan atekemes man remti na in azuanga chuan Russia chu air defense lama har satna nasatak siam donin Ukraine drone te po effective zokin anom thei pha don tin Matthew Saville Rusi thingtenga director of military science chuan asoyani Ukraine in Dragon drone amangta Ukraine chuan Russia beinan meyal phu chuak purpur thei thermite Dragon drone anti mai chu amang tangei maile thermite te hi ral thuam hlawm tak metal aluminium an mangfo powder iron oxide chopol white hot mixture ania drone atanga thermite ka chua ani to chuan
thon thua dragon in aka tanga meyal aphu chuain thila kang diai de ang hi ania asat lam chu Fahrenheit sangli ania ka chua ani to chuan akalna piang aram ngole theile thir asiam thileng po niam te ya akang phei del del mai ni chu wangin Ukraine tharmai chuan Russia sipai te tom naram ngole an motor le an teng rual te chu atikanga an sipai te chu an kang hlum zel mai ni an ral thuam te po man tlak lovin akang udrem rum mai thir li a cha po second som chungin akang chevek the ani tharmai thi kumsang khazaria som ko chawa Germany an mu chua ania indo pui pakhat na khan German chuan British beinan an lo mang towa indo pui pani na kha chuan tangrual pol pani te khan an mang ve ve ani tharmai thi US sipai te chuan grenade ta an manga US Army Pine Bluff Arsenal Point kumsang kha zakwa som rukle sakni som pali khan asiama anhan chol deu wanga kumsang ni som ni le pathuma asiam chunjom le chawani tharmai thi Russia sipai te point bangmut khopui beinan khan an mang nia hriatania khamhuna Ukraine sipai hoisen trangko tat mai an kangu tarem rum mai kha tharmai na thoni in alangani tharmai thi international law point man akhap lova amai ro chu civil mi te beinan chuan rem atilawani Ukraine sipai te man tharmai then khatte hi Ukraine startup Steel Hornet private unmanned system siam tu te siam chu ania hriatani indo pui pathum na achuak donem edi sangni som ni le panni January tha aron her chuaka Ukraine ram phai zol zau pui mai hoina lama piang mithim tin to ka ni hoi parvul eng tuk mai le huit mun kol kil top thenga ranga chak pher phang maya eng sen duai mai thin te chu sengzo ni toin classic vurin aron lualan ve thunga hoina lama piang avar vek vuk to Ukraine lo nei tu te chu ni pui thlai chin tumin anin puwa cha sau sau mai ni Ukraine ram hi acheng hnongin bule bala hausa maya an ram lai li vela dini parlui puin chimle mar zongin atan tang ruwa maya he lui pui hi indo pui panhi na hun lai Russia sipai ten German sipai rual mason chaklutuk lodan antum na khani he lui pui kalkai thena le zong zong an bom cheveka ma se German teng rual te chu tui hleu thei tura siam an lo ni si olsam takin an kai zung zung ta thau mai he lui pui ba ka hian lui te nau jok sing ni chuang fe te chu Ukraine ram chimle mar chakle thlang zongin aluang ko kalnek nuk maya heng lui tam tak te hian bule bal hausak na an pe ani hetia Ukraine lo nei tu ten thlai thar tam dan tu ringot an ngai tu la hian an thenom ram Russia president chuan ram ni hnai lama asipai rual bupit pui mai teng ngat po sang ni zasari chuang le jet fighter thaper chi hlirwa ka ral thuam dang tun lai chuak thar berber nen tir lutin military drill indo zero pui tham jet mai ani tir lui maya Russia sipai chet vel dan hi khovel sarkar sang en thatu pol te chuan an vil ngun emema Russia ram depa om Europe sarkar te naw deuh te phei chuan lau thong takin an lo thlir reng boka Russia lamero chuan engram ma run kan tum love kan sipai te hian dan pa nga angin ral thuam man dan an zir satlia mai ani e tin an thil tum dik tak an zep tla thung ma se sang ni som pali kum February tha tho khan Ukraine tunwaya om thin Crimea chu Russia hian tharum hangin alo chu lui to a tuntuma po hian a hlau thong ber chu Ukraine sarkar tho hi an ni Soviet Union alo ke dar nu sang kha zakwa som ko le pali December ninga khan Hungary ram Budapest khopuya Budapest Memorandum on Security Assurance ti thupui ham hangin Belarus Kazakhstan Ukraine Russia United States United Kingdom France le China ten ming an ziaka hengram ayo te zinga hian khati laya Russia President Boris Yeltsin US President Bill Clinton le Ukraine President Kravchuk te an telani heta an thuthlunga hian Russia chuan an thenoma independence ram thar lo piangta te chu apom puin an zale na chu aza sak turani tile Ukraine kuta nuclear ral thumom zong zong Russia kuta hlan te atela ma se he thuthlung hi Russia chuan bo chein Crimea Peninsula chu a hne chu ta ni kumsang kha zakwa somthum le pakwa hanlet le taila ama sa in tunlaya Russia che danen hian aina nema wangin
Indo pui panhina hun laya German in Poland abedan kha tlem hantar lang le hlekila September ni khat sang khat zakwa somthum le pakwa Hitler chuan asipai rual du to ka an thluak asuk sak nu nun ron dan chitin renga an nun ron dana setana school chuak niom tak hlir mai chu Poland ram run turin atir chuak tangwa ngwa maya hemi malok August ni somni le pathum sang khat zakwa somthum le pakwa USSR nen non aggression treaty Indo lo tura inrem na timayang chumi ba ka Indo na lo chua pal thua po tang tlang tlat tura inrem na anjia kani hetian ya bang hian Poland run rual che hian Russia point sipai tam tak ne na be ve nga lani heta German le Russia sipai tam dan hi hansoi le taila German ram chu an soi tuina zirboka League of Nation thuthlung pal zutin sipai le ral thuaman nga maya ama Hitler nge inadin Klipui sipai anti mai SA noi za somnga lai mai le lai pui lian sang kwa lai ba ka ahun laya khovel teng thaber chi hlir sang ni jasari somnga le fighter thaber ber chi ngat sang ni jathum som panga an choblut bokani heng mai ba ka ra se hian sipai division somthum le pathum lai pui lian sang li jakwa somnga le pakwa teng sang li jasari somthum paruk le thlona sang thum jathum aron tho chua pui boka Slovak Republic in sipai division thum atho ve tenen Poland be tu te hi million ni antling dayani German le Russia tangrual chuan Poland chu an han no ron ta tak tak maya ral thum lama pa cheve tak Poland hian sipai nuai som lai puilian sangli le jathum teng jahni som teng te chi zaruk som sari thlona zariat mangin an lo be let vea ne lo takan ni Poland sipai rual chu an man fai duak an ber mai hemi rual che hian Poland ram khopui te chu German fighter le bomber rual te chuan anan chuzui ta tak tak maya rap thlak ti pia lamating Warsaw khopui ko thlera nu naw mangang tlan che te chu machine gun mangin an chuk phu zui ngek boka pitar putar naw pangchanin an thlu zoi zoya Warsaw khopui po a chesopin adar sar ne khermai nikang wa chap thlibeng fulaya halang mai hian muntin mun tanga akang khuding chongut ngut mai ni Hitler an radio lama apuan zui ran chuan sipai mun kan bom ti chia soya German le Russia tangrual sipai thi le hliam singa zet an tlin nu le Poland lama sipai thi le hliam le man noirel le singkwa lai anom tak nu October ni ruk alo her chua meu chuan Poland chu atlom fel der to ani Hitler an Poland arun chan po hi aning nel hle longchol mun khopui den jik le chevel hi German tong mang tam sok naramani hengmi te hian ti du da an tuar na salutuk kan ven himanga ya helai bial hi German kuta om turani ti tele Prussian nen kalponan corridor zau tok tak pek te aphut boka adu thu sam le thil tum dik tak zok chu Europe ram zong of 5 ka a thei phei chuan khovel op a German kum sang lal ram dinani hetiang vel hi ama Hitler ngei point lo soi fo thinani tunlaya Vladimir Putin a thil tum le chuan lam nen hian anin zul hle mai hemi malok tho hian Poland British le France te chuan ram in ven him puiton turin thu thlung an lo ziak mana chuin remnang chuan British le France te chuan in do puangin German an be ve ngala khovel huap in do na alo chuak ta phut mai ni indo pi panhina top chin kum som sari le pasari zet alo liam ta hemi chung hian in do na rap thlak tak tak a thlengun malmal hle ma se khovel huap di han changam in do na ro a thleng le tari lo kumedi sang ni som ni panni February ni som ni le pali alo her chuak ta jing lamdar li le chan vea chuan Russia siam rocket la om ber mai chi te chu Ukraine khopui sang a thlok lu ta zoi maya an man na sat ber chu in do puilaya an man lar tak khatusa angchi tuyum tel khomang deuh hian motorin an phur bor lu amaya an du lam hoin an thlok chuak zoi mai thinani hengba ka cruise missile an mang na sa le hetia rocket manga an karwal hian helicopter gunship rual tam main ramri thlo khumin Ukraine khopui le sipai mun puite an bom al ngal humhuma Russia in do thlona chi sang te chu an ding lut ngal fur boka khomwal sipai rual te chu mun sang atangin main betil teng ngat po sang ni jasari nen an lut ngal mu boka hetiang hian lau thong taka lo clearing tu Ukraine ram chu in rem na an lo zia pui to ngei mai Russia sipai rual nuai ni zet mai chuan mun sang atangin an bele ta thut mai ni
Southwestern Belarus atangin Brest Laninech Baranivochi Osipovici le Mings khopuite hualbet turin Motor Rifle Brigade le 76 and 98 Guard Airborne Division te chu an ron lut ngwa maya heta Russia sipai ron lut te hi nalhaom le khirkhan thok thei tura ngai battalion sari annia ki khopui ven na kul an ron tin zone ngurmaya teng po zani zet an ron chom lut ani hemishula che hian cheron hip khopui tin zone ngatin Vebri Elsin Brazil Khainini Rechisia le Mojir khwa te langhal turin 5th 35 36 Combined Armed Army 9 Battalion zet te chu tengza somriat nen an lut bokani chimlam sheta sumi ven na kulton tlang turten klimovo kinsi pochep le sevex squate an pal tlang atul dona helai huna lut te hi 41st Combined Arms Army le 19 Guards Tank Division an nia sipai battalion thum le teng za thum nen an thok chuakani kho chaklama tangin Kharkiv khopui mandu turte chuan Tamarovka Vezhela Lopan Jorino President Kaksen Belgorod an lak ngala tul dona hetaron thokte hian teng zani zet an chomtela 6 le 20 Combined Arms Armies te anni apia sheta sipai bubit pui division hi zet te chu Smolensk khopui la tura thupe kan nia teng po zanga lai chom lutin Oskol Soloti Valuki Boguchar Pogonovo le Voronezh an paltlang dona hek te hi 6 teng le 20 Combined Armed Armies te anni Russia sipai thorip na bernia langta chu chimlam Crimea tanga Ukraine marlama lut chouturin division som pani sipai noi khalle sing ni te hi anni Ukraine chimlam vena kul zong an ton tlang vekanga Kiev le Chernihiv la tu tenen Infinkom tura thupe kan nia heta thok chuak te hi chopol sipai Ukraine tual chung helpol sang te po antel tengpo sang khalle zani zet anin chopa Black Sea le Baltic tuipuya Russia sipai le Indolong te poin atulangin an tanpui donani Russian General Terrorel dan ngai tu hi chuan Luhansk Donbass Donetsk BLT vel mai chu antin zone lo hle inalanga Ukraine ram chu chimle marzonga hol phelphoka khochak lam zong chu obbe antum tia chiang hle maya Ukraine chimchak khochak le marlama tanga hual tu tele Crimea tanga ron lu ten hun nga tangin han nor tangei maya Ukraine sipai rualtan lo dan ngai na anom lo anral thuam ne nga dan ngai tua chuan Russia tan ro tham lek an ni mai sia Ukraine sipai te chu antol huau zela kiltina tangin rocket pui athlok lu chu reng bok nen alan dan mai chuan Ukraine sipai te hi thakhat ai rei an tran thei an lo ring lo chin ani ma se tu nai ro chuan thathum fe chuang anin do ta ni Karlova Ukraine ram chung Russia ramri de pa kholian le khote deuh te chu Russia sipai ten anop ti ngal deuh vek reng ani Russia sipai rual te chuan ma an son chak ngei mai Ukraine president po amangang takzet towa khothlang sarkar then khate chuan Ukraine chuasana ral tlan turin an som hloma ma se he juda fear dik tak Zelensky hian an ram chuasan lam chu alo tum I kholo maya an ram din hun dik tak puang zarin ram sang hena tran puina adil ta mitam tak ril ru ane MMA cholkar khatlek chungin Ukraine ral thuam nei te chu an mang zo don tamaya defense lama Russia nen a han khai khin phei chuan anin thlau mai renga Russia hi khobel huap ral thuam nga lama pahni na nipha kan nia Ukraine ro som ni le pahni na ani dai thungani hetiang hian Budapest thuthungangin Russia chuan Ukraine ral thuam nei tha chun nuclear bomb an chu saksa usawa nuai chimi atum le ta si ani Indo wi panhina hun lai khan British ho chak lak na pui ber chu America hi ania ma se German khan tuin huai long ringot po Atlantic tui puya jasari deuh tho an choblu ta Indo long le sumdong long an mu fu to chu an hla lo reng British sarkar po amangang khermai Asia khomwal le Pacific lama Japan ral ma chunanga ya Europe lama German le Italy ral alian na samai si ral thuam anin dai lo maya America hena ral thuam leitur adil chamchi lo theilo danang taka ral thumin leitir tur hian thil chul neu chumi khamiram beina nin mang tur ani lo tiang reng le chung ral thumen kol zui dan turba ka intiam kamna sang atam lutuka heng mai ba ka America bi ka chuan ral thuam mangin turam emo puin leitir don ta se president in rotna han siamanga
Congress le Senate pass le phot angai thina Land Lease Bill chuan file process chung ha khotlai atul to lova job le chilin ral thuam siam tu company hial point an thon chuak zung to mai thin emergency tak thila ral thuam in ho tir na dan ani America President Jinga Fingle Felber Paul nireng to tur Franklin Delano Roosevelt rot chua ania hedan mang hian indopui panhina lai khan Russia British baka elai dram ten hena ral thuam tam tak an thon luta German laka tlom mai to tu Russia point Berlin khopui an lu thei pha ta ni Hitler chuan lamang deuh khan Putin a hian Ukraine in NATO zom antum ti te Donbass Donetsk Crimea Luhansk biela te hian Russian tong mang an tam zo ka heng mi te hi na sataka ti du da an ni ti te chu a chuan lam ni in soi ania NATO an zom alau tak zetani chuan mason na konga na satakin pui zok sela Luhansk le Donetsk bial mi pui te po alaina tak takani chuan ral thuam mangin pui mai box sela tuna chuan NATO zom tumna nei lem lo point zom an du ta sup maya engtikong zong point Putin a foreign policy te hi a fu lo chho tol don ani melani Russia ram hi khowela ram zau berni in square kilometer makatoi som pasari chuang ania Siberia khungopui ringot po hi India ram nen India thuakani USSR kan ti thin kha Soviet Republic sang som panga in som kho man nia chuti hunlai chuan Ukraine ram hi bule bal thar chuak nember anni kumsang khazakwa somthum le pahnia tanga thumthuma te khan an president Joseph Stalin chuan Ukraine le state dangte bu thar zongjong chu thu sakveka achi tur tangial po azwalo reng hemi kumni chung hian Ukraine mi ringot noi somthum le pakua an thia Stalin ala chuan ramri zongjong a khar tir veka tuma tlan chu aphal der silo khopui ko thler tin maya te chuan ril tram ei tur zonga wak vel le kal pe to lo thukun ngoi te thimai tur le thi to te an let koi nei nuai maya anu lokum sang khajakwa somlia German ral hanlian le a ril trama thi an tam emema hemichum hian America nei tur thon lu lo ngat sela an thi zo de vek theyang